Na. Ape agim matang ka manan iti asaw. Sa nabali tamay salaeng mo. Kahit asino nga iti mga sikasaw no mapantay di bangkag ta. Ay katsaklat ta asino kumapay nga Kabailam nga raud. Una, apay kit dinasaan. Sigurado mlaeng tuyang. Wun kaday. Nasaysaya at matlaeng no adda aso ta. Iti kasta. Addan to timang bantay dito kalapaw ta. Tunggal mapantay di bangkag. Ay katsika ati makamaw. Sigurado mlaeng. Asaan ang maiwarawara ti rugit na di taparangan. Takababaen kadagiti kaaro ba? Ay na, sakti makamukunak lang arudan. Awan pagdanagam. Ay, badaw! Badaw! Na, apay ka day. Bigat agpukpukaw ka. Nakitam ni Tandar. Asino at handar? Diya asok Diya kamukin ka Na, sa dino ngay nga tantiayan na. Awan mo't ije pagturturugan na. Ay kating kakitaan di taparparangan Ang mga no nakikaro balang. Kasadun nga no pinulutan da ni Tandar kaw. Na! Asino kumangay ti mangursunada iti dahi nga asaw? Kakita-kitaan. Ang mga no at dalang di tayo gigay. Di mo nga min liplipatan nga itali dahi ta asaw. Wan. Itali man na yung bag. Tatno sana makabulaws. Wan. Mala, sumurot kan to ijay kusina. Tagsagana tamata na mapanidya bangkag. Badaw. Anya manay. Anya nga tano ito talangan ni Tandar ije bangkag ta. Narigat atuyang. Ang mga no mapukaw. Nayunam lang ang tipakan mau tapno saan ang mabisinan. Taag malmalem ta ijay taltalaw. Ay, na. Ay, nagpigsamot ng tituto tuyang. Ay, wan nga raw. Kasanungay ang makaawid ta. Ay, just kay, ang mga no adalaman di karayan, ay isantan ang makabalasew. Ay, kasanungay ni Tandar. Awanan at imang pakankan kwa na. Ay, tiksam man kiday ni Marikwanang. Wino, ni Maribanang laangain. Tapakanan da pa'y laang. Awan ti signal di tawi. Ha? Ay, muna nga. Ay, kasano daytan? Saan mo't amabalin niya ipilit at agawain? Ang mga numalmus na ijay karayan. Ay, anya ngay araw. Maturong tan aditaw. Masapatan tulangan nga agaway intun bigat. Diyos kay. Mala, nagluto ka nga rodan iti kanenta. Inteng, ada ka di mangmangag mo? Di ka di taul ti aso? Wan, itay pa yung mangmangag ko. Di siguro aso da marito yang. Anyat orasan na ya. Alas 5 iti malam. Ang mga dosan pa simangpot da pari ba daw? Sa dinaw, tinapananda. Iyi bangkag da. Ay, ang mga numabisinan ti aso da. Iso asaan nga agsardang iti panagtaol na. Inteng, ada kamot dito yung kusina. Amay. Sana ka makaturag. Kasano? Saan nga agsardang agtataol di aso da pari ba daw? Ay, uray siyak nga rod. Saan siguro ang nakaawid na marituyang? Nagpigsa nga mititudo itay. Awadan mapuyatan tayo nga kakaruban no kastahay. Sapay ag-duty ka ije barangay hall inton bigat. Ay, isiripog man kid din nung nakaunti silaw da pari ba daw? Sige. Ne, naka-off mat, inteng. Awan mo ti makita ka silaw. Ay, erwar mo man di flashlight. Anya ti aramidam? Ay, indak pa ka ti aso da. Dagasak to ni Kwaraw, tapno adda ti kadwa. Apa yang may kayo dito'y balayang, Kyle? Ay, kadwa indak man tada papananta. Sa dinaw. Intaman kita anja aso da pari ba daw? Ang mga lumabisin. Iso at taon.
Awan ka di da tatabadong iti balay da. Nakaukmat ti silaw da. Ay, sapay nagpitak ti mapanijay. Ah, Masadutak. ay saan ah? Ay, apay asaan? Naging gaita. Mabutang kayo pa ila iti alalya. Apay ko maamabuti nga. Nagturidak. Ala, kaduan na ko aram. Amok asaan kamit la makaturaw. Makaturturog ako ng gal. Di uray man taol at taol day taaso ta. Makaturog aklat ta. Ay, intakit din. Kasanungay no makapungtot ni Nana Tuyang. No umunig ta iti balay da. Ang mga no kasuan da tapay iti trespassing. Ay, saan tamat nga umunag iti balay da? Pakanin tala ti aso da. Aw, kantatan dito'y balay da tataba daw. Si kanti umunay. Ay, kaduan na ka. Kabalan nyo daytan. Nakakandado mo ti balay da. Kaya't nasa wine, awan taaw. Nagataramida. Kapayasak ti pagtamagam ngay. Kat si kamot tinangibaga nga umayta di taoy. Ay, ano? Nagawahan yun natin ay. Makaturturo ka kaon. Mala, iganam ti plaslight ta silawan na. Anya ti ramidam. Makandag nga rin ti aso da. At dahil nalam nga ipakan mau. Ada iti bulsa. Oh, kitahan niyaw. Ang mga nukagatan na kayo ti asaw. Kadi! Hoy, ipiktiv ti narami jo angkal. Nagtal nan ti asaw, kalpasan na nangan. Ay, basic lang dahi tanong siya. Angan, apay ngay ngagkalkalingatan kayo angkal. Ah, ay, saan ba't ko rin? Ngagkalkalingatan kayo. Huwag namin ko araw ga. Anya ko Kaslada nakita ka. Anya tinakitam. Pasensya ka na. Ay, umuna ako na. Ha! Hoy, angkal! Urayan na! Inteng, ato yan tidanom. Ay, agya pa nakdungaw. Apay akas ta tilangam asim mangpag. Ay, Kan kunak man no kadwam ni kwarog. jak amo ano nakasangputin ni Kwarog iti balay na. Ay, imuna ka nagawin na. Ay, jay flashlight nga ino sarmaw. Ay, ada ka ni Kwarog. Ti marayak ngamin. Nakabutbutang ngamin tinakitak iti balay na pari ba daw. Anya? Ay, kayat mo asawan. Nagawid ka nga awan silaw mo. Wala. Ay, sapay nagsipngad. Naimbag man, tanaba ulam anagawid nga uray awan pinagsilaw mo. Eh, pinagsilaw ko ti matak ah. Na, Si kaman ti makakita iti white lady. Antay, anti banang. anya ti aramidam dito'y balay. Si mangpat ka din ni angkal. Itaypay Ay, Abay. angkal. Anya dyan nakita yung iti balay da Nana Tuyang. Kwa. Kasla white lady. Ay, isumot lagama sa bali ti pulo iti angin iti addatay jay. Nabati yu pa yung ti chinilas yu iti balay da Nana Tuyang. Ay, ala akton nadadapari ba dong? Tinapatag. Saan na ta din ang granday dya white lady? Hindi tuya ko na maturog angkal. Ang mga numasalaw ko dyan white lady no agawid ak pahilaang. Ay na, Jack, amo kada kayo nga agulitag. Timal na dya aso da marituyang. Ang ita, kunayo manan nga adda ti white lady. Basta, di tuya kon balayo ang maturaw, gantay. Anyat gatang maribanang. Barako man, marikwanang. Mano a kilo. May sa kilo laeng. Ay, wingayam. Adaman damagag. Anya day ta? Saan ka di pa'y anagawid da marituyang di tabalayda? Saan pa'y mait? Naglaaw nga ro dya aso day ti rabe eh. Saan ngagsardang agtataol? Ay, win nga rod Ay, uray ije balay. Mangagmi ti taol ti aso da. Isuan na pan pinakanda inteng. Idi pinakanda, nagsardang matan iti panagtaol na. Ay, nasaya at atanapanunot ni Kapitan Tikas Tamaray. Tano saan, amang ano napuyatan tayo amin ay. Ay, badong, agriin kan. Oras yan Tuyang. Alas 7 iti agsapa.
agriing kantag kapita. Nasapa pa'y. Ay nasken ama sa patang agawaid. Amo met asaan anangan ni Thunder idirabe ay kasanon ngay numatay. Umuna ka nga rodan niya ka pa'y. Ay, so parono agtumat lang. Sigurado ma. Wen, agkuyog tantumat lang agawin. Ay na, adan samot nakastrik nga agtatakaw dito'y balay ta. Ha? Unya raw. Na, apay nga nayalis na ito'y panganan ni Thunder. Unyag pa isaw. Naimbaglaangan ata dan ni Thunder ang nagbantay dito balay. Ay, nuawa na mga natakawan tan. Un nga raw. Oh, makitam. Dakkel ti maitulong ni Thunder kadata. Gapukan ko na. Nagpatinggalaang ditagay dagiti agtatakaw. Good job, Thunder! Good job! Oray no kasta. Nasken amaamuan ta. No asino dagiti nagpanggap nga agtakaw dito'y balay. Husto ka tuyang. Tapno saan danton nga ulitan. Mala, rogyan ta nga ruden tagbirok iti ebidensya. Tapno maireporta adagaws iti barangay haul. Tuyang, kita ang daytoy. Na, chinilas mo't dayta. Unya raw. Panunood man. No asino ti akin kukway ti dayto chinilas. Ay, jak malagip no asinaw. Ay, wine ni pare Inteng. Ha? Ay, wala niya. Dayta ginakitak nga insuot na idinaminsan. Kaya ta sa wunday ta. Ni pare Inteng ti imay dito'y balay. Ay, nasken amadusa ni Kapitan iti inaramid na. Kapitan pa'y mat nga raw. Kita na imbaga, ang mga nuadda Paris dayta chinilas. Ay, awan mo't ti makita. Mala, ingkabagbagaan ni Kapitan tapnusan amarwam. Makitam daytoy pare. Na, chinilas ko mo dito, pare. Wen pare, nakitak ije paraangan may. Agasum dayta, kapitan kapay mo't nga raw. Ngam umay na kami takawan. Takawan na sa sawam. No awan ni Thunder ije balay may. Ang mga nagbaligi ka iti planom. Ay, anya ko mga titakawak di tabalayaw. Awan planok agtakaw di tabalayaw, pare. Apay nga raw. Nga da chinilas mo iji paraangan may. Ay, kastoy ngamin, pare. Ay, ustan. Na. Diyak kahit adenggan ti panagpalawag mau. Ay, sakbay nga sa ka. Amuan pa'y nga umuna, no niya tinapasamak. Sa dino tinagapuan niya, tataba daw. Di ta balay da uncle mo Apay ka day. Amom ka day. Ang nakitak niya chinilas ni uncle mo iji paraangan may. Kahit, Pinanggap na tagtakaw ideawan kamay. sana kasta tinapasamak, tataba daw. Apay nga rod niya da chinilas na iji paraangan may. Hindi rabe ngawan kayo di balayaw. Saan nga sardeng agtatawol di aso yaw. Iso ti makagapaw, anapan kami di kini Uncle Kaw. Pinakan ni Uncle di aso yaw. Tapno agtal na. Idi kwan, kunan ni Uncle nga dan nakita na, iso ating maray. Kat di na napuutan na nabati gaya man ti chinilas na. Aya! Day tatipod na, tataba daw. Uray saludsudan yun ni kagawad kwanan. Kababain tinaramid ko, tuyang. Anya aya tinapasamak. Pinagsasawakan ni pare Inteng. Saan mo't gaya mapudno ti atap ta? Anya katasanan. Kat no naglawag tinakitak. Wen, pudno ngay may da pare Inteng kan kwarog diti balay. Ngam saan da panggap tagtakaw. Anya nga raw. May dalaing pinakan ni Thunder. Ta saan ka nung agsardeng agtataol? Aya. Katuan, ay na. Kababain pa'y kidin kini pare Inteng. Anya ti masapul mo, pare. Ay, Ay, ibagamaw. No niya ti gagaram, ta dapay nasken nga aramidag. Pasensyakan, kadagiti na isaw-sawang kukin ka, pare. Kababain, tinaramig ka. Okay lang ka, Jack. Agyaman ako pare.
No, saan pa nga imbagan ni Kwaraw? Saan ko anaamuan ti Pudnaw? Ay, sorry pare. Inton maminsan anya, amwem pay nga bintipod na, sakpay nga agsao ka pare ba daw. Tapno saan ang nakababain? Ay, nanatoyang kentatabadong. Saan kayo ngagpabasol adagos? Amwen nyo pa'y tipod no. Tamangan no da kayo laeng timabainan iti kasta nga aramid nyo. Maritoyang, agudong kamay. Ayun maray, si kangay. Ay mapanak man mo't gumatang iti si daon ni Inteng. Tanagado tiririna no agsida iti natang. Ay, sabali timapan ko gatangan maray. Hambag anangina. Na. Apay amasapol anangina ahambag. Siyempre, makiuso ak mata. Apay, di mo nakita jay hambag ni Marikwanang. Adda aya. Wun, idis-display na ijay tirsina na. Ay, iso nga imapal kamay. Una, jay nangin-ngina tigatangay. Nagrabi kamit ang nagawid ang tuyang. Ay, kay nagluto ka kuman ah. Ha? Sikat ti para lutaw. Siya kiden ti ibaon maw. Aha, masapol nga orayan nakpailaang ay. Ayan nan nga iti sidain na ginatang maw. Anya si Dan nga bagbagam. Napan ka nakitsinda. Saan ka gimatang iti sidain? Awan, nambarak agumatang iti sidaan. Anya? Hambag ti ginatang ka. Ha? Oh, daytoy nay. Kita ba daw nagpintas. Ha? Nay, pangbalasang medday ta ginatang mo abag. Apay, dakes ayan no ag feeling balasang ak manada. Ay, mabisina kong tuyang. Kasanuta ngay amangan no awamot sidain. Ay, makamu ka. Nang restaurant kamay, kini maribanang ijay ilay. Maray, gumatangak man iti kapay. Asukar ngay, saan ka gumatang? Adda pa'y asukar may, Maray. Ne, apay anak hanbag ka. Papanam? Nawan ti papanak. Dituyak laeng tersenak nga aglako. Dahi tagayam jap apalan ni Marito yang abag mo. Wen Maray, iso da itoy. Ay, napanmot gimatang. Kinuyog ko pa'y Naapal at talaga da dya kumarita. Di na kayat ti pa atew. Ay, kasta nga ro ti ugali na. Ay, Maray, sagmamanumot ngay day tabag mo. Ay, kasla nangi na tilanganang nalakalaeng saglalaka. Sagmamanong nga rod. Sagsasangagasot only. Ay, naglakamot gayam. Ay, di mo la ibagbagan kan imarituyang Imbagak ngamin anangina. Kasta ka day, Maray. Ay, nagngina day ginatang ni Marituyang. Sangaribaw. Tinawarak pa'y daytoy Inted day ti 50. Anya! Intay, kitaam ni Marituyang. Nakalugan ba't itipat to kay? Mapanda siguro iji bangkag da. Wen, mapanda ijay bangkag. Ang kitaam ni Marituyang. Ay, nakahanbag itinangina. Aywan! Nagsilang jibag na. Bag ti mapan manganak iti kasar ti bag na. Siguro. Mapan pa'y mga anak iti kasar. Kalpasan na, mapan agmula iji bangkag. Siguro Maray, mano di may sa kilong asukar? Ay, gumatang ka aya, Mare. Una, Mayat man, Mare, tauray no may kalagumatang dititirsenak nakahambag ka.
Una, tapno makita dagiti dadduma ako kumaray, nga dabaro ken nanginaabag kaw. Anya nga ti karkargam di tabag mo, Maray. Bugoong ken asayin. Dagita ti karkargam di tabag mo. Ken daytoy pitakak a siyempre, nga dasa nga gasot a kargana. Anya nga ti serbi na day tabaro abag mo, Maray, no buggoong ken asin ti karkargam. Baro ken nangina, kunamet Manot pinanggatan mo dita aya. 5,000 maray. Na! Nagnginan! Kay gumatangak aya itinalaka. Bayadam nga roden tamay sa kilo nga asukar. 50. Anya, nagninamatan. Kat ibayad mo ajay sa nga gasot mo dita. Manaw di kagudwat kilaw. 25. Nanginalata. Kisayam pa'y. 15 nga roden. Kisayakaw. Sa nga pulon Naa! Saan ang maibagay dagita nagngingisit ako kom, dita baraw, kan nanginaabag mo, marituyang. Saan aya? Saan nga road? No nanginatibag mo, masapul kumamot anapintas dagita ko kom. Kasano mo nga man? Ibaonak ni badong agmula ken agparot iti ruot. Saan nga ron abagay, Mare? Kayat mo asawan, mapanak agpamanikyaw ken agpapedikyar. Katwan Kayat da nga taalinisan dagitoy kukaw, maray. ay katwan Ang agbayad kamot itinangina, gaputa nagnisit dagita ko kom. Ay! Ay! Amukon maray! Imbes nga igatang ko iti bagas, pagpamanicure ko langan na! Ay! Ay! Mapan kay jay ilay, nanatuyang? Wan ko raw, itulod nakman ijay pagpamanicure. Ay, diyak ko makayatan ti agbiyahe. Napanuga kaon. Itulod na kun tapno pumintasak mo. Ha? Iso daytan jay bagbagadaan ng inaabag mau? Wan ko raw, iso daytaw. Wow! Sumilap mo't gayam. Oy, di mo itugtugot dayta. Tama nga nuhuldapon da ka. Saan? Danag mun aya. Apay ngay paray. Agmamasa ka mo't ang papanijibang kagyaw. Yak mo't maayabanan ni tuyang ko, paray. Apay ngay? Saan nakaakayat at tulungan? Ay, bayamon, paray. No saan nakayak ti tumulaw. Na. Ay, may tinulong kayo paray. Huwag kumaa, paray. Saan na kanungamin akayat, amarugitan, dagiti kukuna. Ngayon pamanicure na. Yay. Bakit han? Apay masapol nga agpapinta. Nay, maibagay unay kan kanay tanangin na abag mo Maibagay di ta cutics mo analabaga, Mare. Ay! Amok maray. Nukit-kitaan ka, kasla kalabak nang. Kit no nakapedicurak pay, kayat mo kitaan. Ay, sana, amok matan. Ay, agoray kamaray. Tama panak man ijay ayan dagiti ko kumarik at chismosa di taabagapan. Nay, hanya taramidam ijay. Ay katsiyempre, indak ipakita day tinangin na abag ko Kanday to'y nakuluran ako kok. Ay na, masapul pa'y ay amapan mo i-display. Ay katsiyempre anya nga iti serbi na nagbayad ak itinangina no jak i-display. Sayang met ajay binayadak ijay manicurista. Antay, tuladam kumamot ni nanatuyang ang nakamanik yaw. Di nakmat ikan niya angkel mo iti pagpamanicure ko. Ay na, pimintas ni nanatuyang hindi nagmanik yaw. Adapay gayam namnaman na apumintas. Si Mixi pa'y nang runa nung usaran na tayo nanginaabag na.
Bayam ta aramiden na ti kayat na. Kung nagngarot kan kwa na, di na una ipaspasikat dyan nang inaabag na. Tama nga nuhuldapan da. Ay wen amangad no ko na enda abak nang. Amangad no ibagada nga adaw ti kwarta na. Maray, nakitam ni tuyang ka. Ay, wan, kabadong. Imay mo't ita dito tirsinak. Apay, saan pa'y anagawaid? Saan pa'y maray? Malagip ko di imbagana. Mapan ka no di tabagatan, tama pa na ipasikat tay manicure na. Anya? Ay, una yan tatilar aramidin nan. Talaga dilagbain mo day tatuyang. Apay, asino jay berbirukan da? Ninanatuyang, antay. Na apay ni kumaray. Saan ka nuwa nagawaaway? Anya? Madanagan ni tata ba daw? Tada nang ibaga nakita da ka nga inlugan da ni nanatuyang itinangisit aban. Ay, anya? Ay, kinumaw dan ni kumaray? Siguro Ay na, kaibagbagak laang nga mga nuholdapan da. Inaktumulong amang biro kini nanatuyang, antay. Ay, huwan lalaingan nyo amang birok kan kuan Wanantay. Awan gayam. Ni uncle ko ti dada ulo amang biro kini nanatuyang. Ay, nagrigat nagbirok iti bakit? Ay, wan kapitan. Ay, pangbirukan nga kan ni Marituyang. Ay, kano ibagbagada mo't nga adda kano nakavan anang ilugan kan kwa na, kapitan. Adda ka nung aron. Ay, kinidnap dan ano kasta. Di pa ikat. Bakit kidnapping? Ay, kaasimot di kumarek. Kanayon ko nga ipalpalagip asan ang napasikat. Anya ita, di kinidnap dan. Hey! Ay, imbaglakit din ta saan na ka napasikat. Angkal! Apay kwarog! Adong wawawag. Aw, Mala, sungbatam. sikat timang sumbatang kal. Siya. Hello! Hello. Kidnapper ni Nana Tuyang daytoy. Kwa, anya ti masapulyaw. Kasapulan mi, timay sa milyon. Anya? Inton bigat, ijay biglang liko, tipagkitaan tayo. Kasta ka di. Inidap na matan. Lohe! Anya ka nuang kal? Asino tayo dyan? Kidnapper. Milyon ti kayat da. Ha? Pangalan tayo nga iti milyaw. Inak ibaga ka ni pare ba daw. Parang adamay sa milyon na. Pangalaak nga iti may sa milyon, paray. Paray, kunakun ka nga awan ti milyon mo. Ibagam paray, inton umawag dan tumanayn. Kukwadan ni tuyang kaw. Na? Uray sandan nga isubsublay. Madimad pare. Awan to, pa'y tiigatan ko, iti sinilas kaw. Tay tantoki di may sa milyonayn. Ay, isot ti ibagak iti kidnapper. Unami, nubap nang ka. Saan mo't gayam? Napasikatakla ang Sir Kidnapper. Kinapudno na, awan ti makukwarta. Isu nga ipasakakalaangan iti may sa milyon. Ay nasarawan ti pagbayad ni Badungkaw. Anya? Awan? Awan, nakakaasi ti panagbiag me, Sir Kidnapper. Iso awaya-wayaan da kaun. Adda ka di tarakan yu amanok? Ay adamot Sige. Ikan na kamilaangan iti manok. Imbagla apulutanan mi. Ay wan, Sir Kidnapper. Sagay sa kayaw. Nayo namun no ado ti tarakan yo. Ay wan, sir. Nayuna kun iti lima. Dayta katirigat na, no napasikat ti may sa atao. Pudno day ta maribanang. Agad kasano nga ron nga ni Marituyang itan. Ay, huwin nga raw. Aga, simot na tamay sa milyon, adaw-dawatan, wano kid-kid-dawan, dagiti nagkidnap kan kwa na. Ay, jak to pa'y nakakitkita iti may sa milyon.
Sa nga malitan sa kanaw. Nagadungayan. Ay, aguray ka, Maray. Aguray ka. Ay, saan ka day ani marituyang day magmagna? Ha? Sa dinaw? Day jay aw. Aywan. Isaw. Pinalubusan sa amot ng dagiti kidnapper. Ay, wen siguraw. Ay, pud naman. Talagaan ni marituyang day ta. Day dyan eh. Magmagna. Ay, mabitla ang dapok kawak, Maray. Marituyang! Maray! Enteng, payakas lang nakaununag ti pampanunutam. Diyan karon daw dawatin dagiti ng kidnap ko ni Marituyang. May 1,000,000. Nay, Hay, apay ngay asikati ag problema. Bye-bye am ani pari badong ati ang panunaw. saan nga ro na makapanunot? Tawan mo tiyan muna pangalan na iti 1,000,000. Tilanto mati aramidan ni Marituyang. Awan mo ti amok ang pangalan iti may 1,000,000 dito kabildatan. Apay apag problema ang pailaang dayta. No saan kaming agbidtaw? Nakita me ni Marituyang. Iso jay magmagna. Nakita me kan ni Marikwanang. Awan ti may 1,000,000 kao. No may kayo agsulisit kaniya kang kal. Amok nga awan. Kay, apay nga ron nga umay kayo agsulisit kaniya. Sana nga may agsulisit. Umay kula ibaga nga agronda kayo atanod inton rabi ay. Ha? Ay, kunak no umay ka agsulisit. Nasken nga awan ti makastret nga ora asino dito'y gagganaet. Awanan ang kal. Asino ay kumati umay ditawi? Basta agronda kayo! Agawid ak Maray, tama pa anak mang tiliw iti 5 amanaw. Ha? Ay, talaga gayam asaan kami ang nagbidtaw. Si Kajay nakita me ang magmagna. Aguray kamaray. An-anwam jay 5 amanaw. Isumot ti daw-dawatan dagiti nang kidnap kanya. Saan na may 1,000,000 na pisos? Saanen kukumaray. Tawan mo't kasdi a kwartamay. Iso a pinalubusan dakan. Ay imbaglakit din Tanaanos gayam dagiti nang kidnap ken ka. Agad, ayan ngayon tay nanginaabag mo, Maray. Ay, inted ko na kadakwada. Imbag tasaan da nga inraman a kinidnap dagita kukum naglalabaga. Wan nga ron kasla ngamin kukuti dunya dagita. Ay, inak tulatulungan ni badong ko nga agbangkag kukumaray. Katwen nasaysaya at paydayta. Ay sus, jay bag mo anangina. Masaya nga nakitiday jay, Marituyang. Ay, awanan ati pangikam iti bugong kan asen. Uray J.E. kubag tulatan ti pangikabila kukumaray. Wen Maray, nasaysaya atan ti kasta, ngam ti kidnapan da ka. Ay, nanatoyang. Nasaysaya at matlang amin no simple kalaang. Narigat tinapasikat tapagarupan da nga ado ti kwartam. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre,
Istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nun ya bida tayo anay. Kapitan Inteng. Ay, jakon agsida iti karnay ta nakangingina. Ay, uray siyak. Jak maitured ti gumatang iti karney, gapo iti kinangina na. Ay, huwag nga raw kukumaray. Sapay makasidsida ak iti karnit baboy. Nakangingina mo. Ay kat, asino nga yan ti gumatang iti lakok a karne no saan kayo agumatang? Ay, kada kami mutlaang amaray. Ngam, utang. Ay, huwan, maray. Ipautang maun. Na, ipautang ko kada kayo ang nagtitiwad ng agbayad. Ha? Ni marituyang atin natiwad ngagbayad. Nasino kada kami tinatiwad nga agbayad marikwanang. Ibagaman. Ni saan na siyak? Amok tagbayad iti utang ko. Ay, nakabaybayad ko lang kadagiti utang ko dito itersina, maray. Dua kayo, tapnawan logay. Na, di nakman iramraman, marikwanang. Ado dita tinatiwad nga agbayad sa anak akaraman. Di ka man kumarituyang. Kukumaray. Kitaan nyo di magmagna. Ha? Baklamang. Nay. Sino day ta, marikwanang? Ay, saan nyo ay amairupaan? Kano isuday ta ni Junjan? Jay anak ni Carlos Amaton, dito'y lugar tayaw. Katno saan matabakla ti amaw? Kasta unay ti panagkini na amag na. Ken, naka-make up pa'y. Aglaklako iti pagpapintas. Saan ka nun Junjan tinagan na ita? Anya nga'y tinagan na itan? Jene kanon. Kwaraw, bantayan nyo analaing dagiti sumrek dito'y barangay tayaw, asaan ataga ditaw. Wananggail. Ibagayaw, amay parit ti sumrek adayaw. Wananggail. Kapitan, good morning. Ha? Kwarog, good morning matken ka. Kwaraw, Ha? asino dayta? Dayon samag. Ay, sa anak adayo ditoy, kapitan. Tiliwan yaw. Arestado ka ko na ni Uncle ko. Ay, no. Batan na, Chief. Siyak ni Junjan, Ha? alias Jenny. Taga dito'y ka? Taga ditaak daya, kapitan. Anak-anak ni kumparim a Carlos Amaton. Si kamat gayam. Ay, sanda ka na bigbag. Naka-make up kamit ngamin unay. Girl lak itan. Daa. Kat umay kayo lakwan iti lakok abang banglo. Ha? Ay, sana ka gumatang. Ha? Si Kangay, kapitan. Tapno maagasan, dahita ang lit mo. Naa. Apay nga aga sakit daytoy mati sumiksi katak. Kasta ka di, kapitan. Daytoy ang lit ko ti rason. No apay nga adulat ta ti mangibut-butos kanya. Tuyang! Tuyang! Apayaya. Itay kapay dita sangwanan ti Sarmeng. Manong nga oras mo dita? Anyaya ti Sarmingan. Siyempre, day tirupa ka. Ha? Apay day tarupam? Si Goodmite analas. Na, badaw. At nga tapay namnamak apumintas. Ha? Tapay. Kaya't mo pa'y laeng ayah ti pumintas. Una hatap no di mo ibagbagaan na alasa. Ipagbagak laeng ti pudno. Ay, mabalin ko nga tapatangusin day ti agong ka. Ha? Ay, tila pang panunutin, mate. Ingkay saganan di balon ta mapan ije bangkag. Tanay, aldawain!
Ay na, sana siyak tilakwam kadagita lako mapagpapintas ta napintas akon. Ad-ada pumintas ka, kagawad. Saanen? Hindi mo kadikayat nga ada-agaram ken ka. Amam na sino ti rumbang alakwam kadagita alakom. Asino, kagawad? Dagiti dua ako kumarek. Da kumari banang kan kumari tuyang. Ayun, anya. Taimingam nga umay da dito'y tersenak. Talakwam ida. Sigurado agumatang dagijay. Daytoy, nana. Krim nga iya prusyo di tarupa yo. Tapno pumudaw. Na, an-anwak ngay dayta. Ay, siya! Ay, kayat ko dayta. Ay, mano dayta. Ah, Buy one, take one. Sa gasot ti dua. naglakan. Ay, gatang kong dayta dua. Ay, anya pa itilakom dita. Adamat daytoy pampatangos iti Ay, gatang kong dayta. Mano dayta. Na, sa nga ribo daytoy nana. Ay, naglakan. anya. Nalakadayta para ken ka, marituyang. Saan ang mabalin at tawaran daytoy? Tatalagaan nangina daytoy. Kayat ko kumamat ti gumatang itikasta. Daytoy laang ang tinabati, nana. Adu ngamin tinagurder kanyak. Ay, siya kung tipang tidam. Kadno siyak tiim mo na nga inoferan na. Tapno awan lugi. Buyon-buyonan tayo. No asino ti pangilakwak. Buyon-buyon ng pailang. Siya kung tipang ilakwam, tagatangag dayta iti dwaribaw. Na, Ay na, kukwa mo na natuyang. Itad mo dyan 2,000. Derasam. Pengay, tadyak mo tin mabirukan di paggatang ko iti abunaw. Ay, salbag. Tuyang! Tuyang! Napananan na di abak-bakit anay? Tuyang! Nadagitaw. Anya man ang dararamidam dito sa ngwanan ti Sarmay. Ipadpadas ko nga ro dayto ginatang ko apagpatangos iti agong. Ha? Gimatang ka iti pampatangos iti agong mau? Kag kunayebak lang nga ipitek laeng kano dayto agong kaw. Nangalaam nga iti pinanggatang mau. Jay nabayagan akwarta nakapandag ijay pungan mau. Anya? Inggatang mo iti pampatangos iti agong mau di kwartak? Anya kwartam? Kwartak mo't dayjay. Kahit no reserba kapag gatang ko iti abono da jay. Awanan na, inggatang kaun. Makaungetakin ka, tuyang. Ay na, baday. San ka kadingagong ungay? Apay, di mo kadikayat. Ati kapipintasan abakit dito'y kabildatan. Kato'y asawam anituyang. Nagadukin nga mo, ma'am. Ako pingkansan nga ipaspas na eh. nasakit tinakam ka. Tasaan asyak tinangilakwan ni Jenny iti pagpatangos iti agong. Nagngina ngamin di pagpatangos iti agong alako na. Kanukit kita, kasla ipit lang matibadaw. Di baterya ka no day, jay maray. Anya? Wen, mabalin ka no nga i-charge akas la cellphone. Ay, di mo narapaapan day jay, mare. Tanagngina may. Ay, di mo lang amin ammo, marikwanang. Nabayagan nga arapaap ko at tumangus kumamot to'y agong ko. Agasem ngay ta 2,000 pesos. Wen nga rod, ang uray basta tumangus kumato'y agong ko. Ay, kastoy laangan, mare. No tumangos jagong ni Marituyang, sa kanto gumatang. Ay, wanaan niya. Narigatan ti mailawan. Ay na,
Saan na kun nga ayaban ama pa nagtrabaho ije bangkag, badam? Taapay asaan? Nagngina day ti us-usarak apagpapudaw iti rupak. Jak kayat ti mainitan. Saklaan, ti pagtrabahuan. Ay katun agan anus ka, no kayat mo pumintasak. Agluto ka nga raw, iti balonay. Ay na, saan mo't amabalin nga agluto Taapay asaan? Malunag day ti agungkaw. Sapay tumangtangosan. Dagita pagpapapintas mo, ti perwisyo, iti biyag ko, Ay tuyang. na, badung. Dandanin matungpal ti arapaap mo amadaan iti nakapimpentas nga asawa. Iso nga agan anos ka kaday. Saan ka reklamo, baday? Ay, badong! Ay, badong! Agrain ka! Badong! Ay! Napasamak, tuyang. Ay na, bumangon ka, takita anak. Darasem. Apay, ano ya, day tarubam. Ay, kita ngamin. Oh. Ha? Ay na, pimudawan day tirupak. Pimorsilanan, day tarubam, tuyang. Wan, kita day ti agong ka. Ne. Ay na, badang. Timangusan day ti agong ka. Di mo madlaw? Mangusan ngagpaysaw. Saan mo nga ibaga nagalasak? Ay, saanin Asino nga iti kapipintasan kada kami nga agkokomaray? Sino nga taaya? Ay na, saan kan ngagpanunod? Si Kan, ti kapipintasan, tuyang. Ay na, nagmayat gayam no natangos ti agang. Sige tay nakipasikat ka na giti kokomaray. Aw, marikwanang, apay ngay asaan ka nakatagarian nakakita kanya? Maray, kasla kamot artista nga agpaysaw. Ay, nagpudawan ti rupak, maray. Aguray ka. Apay ngay, aday talaro pam tinapo daw, maray. Tatangad mo. Nagngisit, mate. Ayun anya. Ayan jay bakla naglako kanya. Diyak mo makitkitan. Ay, kaano nga taya nga umay ditaw? Wen, maribanang. Epektiv, jay inosar ni Marituyang. Pimudaw jay rupa na. Kantimangos ti agong na. Ay na, makitamla ni Marituyang. San mon ama bigbeg. kasta ka day. Iso amayat no gumatang ka itilako ni Junjan alias Ginay. Ay, umay ko mga ron aglako manan. Gumatang aktumot, maray. Gulpiyag to. Ay, anya nga tigatangak no gulpiam. Ay, kat inno na antan, amaray. No sikat ti makauna amang gulpay. Swertime. Agam no siyak, malas, ma'am. Kaano ay nga umay dito jabak lang aglaklako iti pagpapintas. Apay adamdamaga, makasla interesado ka kadagiti lako na. Wen, kayat ko ti gumatang kadagiti lako na. Nagingina. Mom, inteng. Pimintas ni Marituyang, idinagusar kadagiti lako na. Di mo tultulay din da di ako marim. Basta, no umay day di abakla, ayaban nak ha, inteng. Tagumatangak kadagiti lako na. Tataba daw. Apay ngagmay sa ka lang dito ibang kagyaw. Ay na, kwarog. Mabuteng ni Nanam at Tuyang nga mainitan. Apay ngay. Di na kanukayat ang umisik. Ha? Hoy, pudno gayam jay damag ka, wapi mo daw ni Nana Tuyang. Wine, pimintas pa yan Tatimangos di agong na. Hoy, di ba'y isaon ti katatayagan iti agaw dito kabildatan? Tumakder ka mo ditan Tuyang. Apay aya masikuran ka kanya. Pinanawan ka dito'y balay ang nakaipit day tagong mau.
Ita nakasangpet akon. Nakaipit lat ta day tagong mau. Iso nga rod ti ko na jay bakla kanyak. Masapul ang nakaipit da ito'y agunggaw. Tapno tumangos. Natangos lang aro day. Anya pa'y ayat ti kayat mau. Kurang pa iti tondires na. Anya ti kayat mo akatangos aya. Awanan, Mare. San-san nga agsubli di baklang aglaklako iti pagpapintas. Ay, sapay isagsagana kung ti paggatang ko. Nimot Mare tuyang day ta umasidag. Wen nga agpaiso. Apay nga aputan na matan ti agong na. Addan samot maangot na anabangsik. Awan mo ti masayop ko anabang say. Ay, kukumaray! Apay, Maray! Apay ngagsangsangit ka, kan nakaput ka. Nakita yung ka din ni Ginny abakla? Ay, isungarot ti pagpadaanan, may marituyag. Kaya't mimot ngamin ti gumatang itilako na. Kaya't mimot ti pumudaw akasken ka. Kan, kaya't mimot at tumangos ti agong may. Apay, gumatang ka manan itilako na. Ay, ang mga nadala ko na apagpalugpap. Iti agaw. Ha? Anya! Na, timangos lang arudan. Logpapamanay. Kitain nga mat ngamin at tinapasamak dito agong ko. Ay! Anya klase ta agong mo, maray. Kasalamat si Piti-pilit. Kinatangos nan. Saan mat ngamin asumardeng nga umat atid daw. Ay, kat isardeng mo nga minan ang aramatan ti ginatang mo. Uray! Umat atid duglat ta. Problema at talaga. Ay, tulungan dak, Kapitan. Angkay, tulungan tanan ni Nana Tuyang, tanay. Umat atidog si agong na. So adyak kaya ti agusar iti pampatangos iti agaw. Narigatan. Ano sa langit ti agong kualog pap. Jak pa'y ngamin una yun makaangos, Kapitan. Dahil takit ti kudak. Iso asya, naragsa ka kon dito agong kao. Urek padpada kami iti agong kinanggel kao. Yan nga teramida, Kapitan. Ing ka mangala iti ragadi at ragadyang ti agong mo. Uno saan? Yung kamangalay ti punay, kaput demaon. Di panabas. When now, pait! Pait! Kanya kayo matay. Madimot aday tayo bagbagayan. Ha? Kapitan, gaat manan nga umay agla ko iti bangbang lo. Amangan no kayat mo ti gumatang. Ay! Umay ka dito. Tasikatin ang iti problema ni Nanam Atuyang. Ha? Ano ti problema ni Nana Tuyang? Kita umata agong na. Nasubraam namin nga inipit-ipit dahi ta agong mo, Nana Tuyang. Isu ati mon diris iti kasta unay. At dalakom dita pagpalugpap. Kayat mo matita, ti lumugpak ti agong na. May mayat laangan alugpap. Ngamtay natangos ti agong ko asa anak mo't amakangas. Sige. Lakwan kan iti pagpalugpap. Na. Nalakalaang daytoy, Nana. 5 pesos only. Manmanong amin ti gumatang. Sigay, gatanga ka nuray sa nga pulo ti maysa. Basta lumugpat dahito agong kaw. Oh, Kapitan. Nasolbaran ti problema ni Nana Tuyang. Awanan basol ko. Malala. Gatangan mo dahi tamartilyaw. Kat inton maminsan, makuntintukan nuan niya tilangam. Ay na, nanatoyang. May mayat matlaang tay natural alanga. Noan niya tinaitad kan kalangam, rumbang ama kontento ka. Ala sige, didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod itinintog kupas apadas ti kakaysuna, dawan
Ninong labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Ayaman kamay, iti ingkay panagdangan.